Hadian sisngi bakaseng samla shinong maulai pelun kalakang tala ya kacaka tenyut hamarten mentakasngi lasaki bala plebiang ya kamarten harikat kecingwan jurip jong Myntri katranat urban affair uba snio bahalang dhar banyakan dua ni pensya hekipat ba nong shong jong kamaulai halor te kacaka tenyut hakani kasngi ladan ringkaru daw nong mikmat jong kamaulai constituency uba piti sokmi lambat kirang ba shinong jong kamaulai ni nagling gomen nila Asyur la promisi kam tam nak mentakan ni la fit mentala arla tili kita kagina lepek dengan lepek selai satu libya tegani baru chip ni sabram baru duit beli kami okey asyur hari gani miso untuk mendai tang beli trasong sini gi kuat ka ni lagi government tip building lah yang itu maksud sistem macam kelada senang ni berapa ngalawan mentala sinam taksi tahu dan nak ni last mencisiru anak long meeting beri balam ni langsung kita ngusar officer kena itu kita saat lain tadi kita inspect anda lagi dia inspect lagi long kebak hambiang in pan pincim ke elus dari various procedure pincim ke elus ni kita bahas nong nak area imat lam dari bang abaklah kedisikan hablai tu hearing imat ya kata dengan kerpa dia biar tu kepa penon langkram don dia bertut kan baik jakam mah dia kata I commit I assure you dengan ni landfill ngiduk siap but ke phone ulah ready ngimong sebelum bisa ya kini dari yok tangan cekang lah fit banyak kan kena fikir orang bak karena apa ke isu badai sau pusin mencua pinbu yang presio ketang lain mana itu mengan keluar kelumar di pipi dan girudan borong ni pulang keluar kelumar fikir orang bak juga badan borong suah ane ngalak keluar ngin duk tiak udem nak bertar jauh kat dilak dengan borong tahu number 2 pan ya gini ke kompos plan damdon dengan corona tadi belum kisah meladak sak setengah arti ini lah election panas bagian itu company berbesar ni ulah itu komunikasi di sini dan pimpinan orang sak sekarang ilah ada di bantu lagi company itu ingin pelak keluar kata alam ketiam ready patakan dulu ini tema dia kata office work lalu saya memandon ini corona dan ini ada dia itu benar sebab beli company express ini pergi labor lah kan don company yang kata kada sama Epori dia kata mana shooting proses kat balaan keloy no in pendep kena berinjak dek no ya gani tapi mentapat temperi no gani menu bensya ini dalam yok kan macam dia kata ngabu ibi kecil terpat pinsu pahaban ya syak hebat ke menjongi katula ya syak tersebut lebih kang leh hang ni yang lembert suruh pikwa kesor kan lo kedosbin kan tunggan semalut ini kena is a collectively responsibility bukan ke politik sabar bukan ke politik sabar kemuni ija isu kini ija isu bingin be manikan politics for the betterment of our people PJ ringi pai ba kan mau film jadi bin chong kelihat man chong stay po office we are your servant kan mau kata ini sekri jong pi sarka kala sutu lo pingin man sekri pai ba ndai jadi jong ngakwa man pai pi kata ro ngau buru ngau batre anong babi ngamdu berga ketim ni nak kata ngamdu ai media kulmar ngamdu kren kulmar ngati office kusi yang ana ketim sikla yo kam don pikwa kum taw no mikal pikwa kan kular kulmar bihan lebih kuan kular baik ngam kembang aburo mi pi ngan burom reply jongar ngam reply kulmar berapa ni and I'm committed I promise you kanu kebala as soon as possible ya kan nyulang toh ya ketiru I'll request my officer I'll discuss my personally bagi finance department do nagalin yung phone kano mari di ketin sakap sa video mari po katangin ya yun to the next part ni ke biomedical kay biko ang apa dia biko biomedical authority apa pun ba por biki set up ya kani ka plan ni hingira yo bad kali dikirang pa sinong ru kapten kono ka jumpa ni ka NOC ni kirang pa sinong ni kono ay ka awareness ni bad public confidence nak cepat bah ke siapa senop dia ni dikini kita dengan concern ha concern kebalai kalau pa kumde kini ka plan ni mata kalau it poses a grave threat ki residents yung ini kalau bagi iba po ni gerem sementara di set up dia kata ka microwave ko badai ba thang ni kini ka biomedical waste de nak tu ka waste ko bi nak tu ka microwave kalau harus 99.9% safe
di what borok ki staff sa hospital sebab ki nearby surroundings jong kan negeri tu kalau safe buat ada kemudian bakal transfer meter in radius away from the residential area tu dekat lock safe dia ingin kuat belum ada belum ada komen pat mana sini nak help dan aku pakai municipal bus kita set up no kita core keyboard teknologi ke bakat penjuk ko mata kan so nak ensure ya safety ki residents jongi hang ni kan kalau aku ni agak for besar yang dia mengadu minister. But still, it's my duty to carry along what the previous minister do. Mama, kalau benda siapa mungkin kalau benda siapa ngaruh mungkin kata benda. Tetapi siapa kita set dia ni, maybe they have to follow the guideline of the pollution control board. Dia kata aku mung kemudian kita technical term, sekarang kita tu ngamdo ni, minister ni. Nanti kita sebab akan kini di highlight, kenapa inside pejabat. Kalau memang aku Nah, after a while pada mula asal aku arjat punya kehadiran kapal Islam berarti di mesin sekitar seni nak ini persang Myntri lagi long non functional. In fact, ilayo ada notice untuk Central Pollution Control Board. Nak ada legal notice yang gitu. Adin mengayo tu notice mereka nak ada serta melakukan step yang kam dan menginjau pun upgrade mereka plan bahkan conform bagi new rules. Maka ni kesyat pada lupa ni di nomor you plus hadin tu ke kawan COVID pandemic they need to have a biomedical waste facility it becomes more imperative kan kham kam social lawan tu tahu nak kalian serta isu right what he how arza how one upgrade ni ke plan ini set up in the new upgrade inserter kalau ada autoclave mencuali kena tak inserter pusat the rest kita ki beriban le autoclave beriban shred itu gimla itu di point Michelin fill ini mencuali jadi mentah pergi ada sekitar fasiliti ni yang set up ila hendak ini how January fact ini di kita start tam lagi projek lokal Myntri start tam ngilang setahun September atau Januari ada di commission ru mentah kelah trika dengan trika berkilo setahun itu ke 500 meters radius ketua kadang maklah turun dari kadip dan buka along point existence semua mencuah pun misalnya Pdiang ni sautu barok ni sautu kunun lek komite hitam dan kebangilak belak dan bimlak belak tengah bu api ke start tu kuno kena jimot pihak dengan code official meeting dengan kod lambat ke pollution dengan kod lambat dengan kod lambat kini all the inline department Pdiang I want to share with you nicely nama we are here for you please remember that kali ni mata jauh tinggi barok kau tayok yakin nang ni yok nang bun pin orang kalian tempat di ha ông ba kantor da kerja komiti ke bang saya kendor next week ngiru ngilang well prepared jadi kenang ba ngiru ngikwa ya kata hi ba kendor ke kerja komiti kenang ba ki problem kami na kani yo solve ke ba ngi sutu ik jeng ada government ro ha pai lai trik sini ngi sutu ik jeng ada government ro bende sine numla teh da ka ba ke kendor ke kerja komiti ke ba abi ha no ko singi dan kalian jeng gilang ba ni gilang ba snong ko ada mulai kini dalang economic mat MLA MDC dari kat begini ki produk ke jongi kalau dah dia kam bagi saya ketup lang ini noru dengan saya pekat hang ila ban aisybun di I think that is the best solution mai batai start mengini yo ala sasil sa kamlong tengin le kumningan fix ka dit mentan light ibit ulong ba from this side ultrasound okay ta nak dia ni ngan disosal no maybe needed both the lengkap no hang tangin le bajai tu bestam namangi kanong ni le krum sebab situ ni ni buka sort the committee don number code if any problem will solve it 24 hours that is my request mo maka jing wan jong piru ngasongu ba namar tengir nak liang go man yok ngimbiang lut we are not perfect you are going to feel jo tengah try ke solution is always on the table not on the street. Not on the street. Please remember that. No? The solution is always on the table, not on the street. Please remember that. No. And ngapikan mau tu semua saya no. You are free to call me 24 hours. Kalau mau kalau kata, boleh biting yang call. I'm your representative. I'm your minister. Lagi jujur kamu juga kalau lagi Janmiet dengan Pdiang baik, siapa juga dengan Pdiang baik. Ngam jong ni pi pan appointment. Mentang ICB ngamju beli appointment tu we work in that style please remember tahan deh kanu damni kendo kumiro dan ni satu bakal tu I accept your advice your suggestion and the best tu yang book lightering Baje
Dengan siapa yang hendak cakap apa sekali, makin orang bapa beli kena bagi ibit kena lam lang. Ada your own wisdom. Dengan I officially you boleh bersiro. Hantang ini siapa? Oh, terkena idea bahatam nama kami tim mah we do respect. Kerja kajau pi, kerja sistem pi tempat mengi. Terkena kono buat ajimut pi. Ya kebala ngin le, ya bamlang ngin le kumu. Mama apa? Mentah kejungan di sini, kejungkak kejungi berkenwan sini. Kalau si bentar berpin experience kat lu kejungi kena mulai. Mentah bila semua tang baru kuntur tak suku bentar kejung semua. Mentah ada pirung ni sekitar bentar bersedia ada pirung nang stay ni. Fit ambil kinyak tangkat dia lapia. Berko ke bumi nang ni kejeklian nang ni. Kenpe kena satu sepo umiam. Sedam sedikit. Tak tu citi. Kicipai nang tiru ki diom nang ni. Ha? Kidok khang kidok plat nang ti bagi bam. Kadang lah benong berkalong kidok khang bam dekat ubi. Belanya tu pingal lalai sih memang masuk kiam mah. Nagi officer ki penting yang ama imat kemurtem kamlongsu abat dekat mah. Kan kemit yang bau maki. Persenia kaman bisa itu. Masih sah ini kadang. Tangga taling adu cari dem. Dia kebentangan ini ulang sih. Nah, terada kejing, dah kebangin itu hilang. Everything is possible. Nothing is possible. Dah kebangin sunyi lagi, everything is impossible, not possible. Hang ni yang terapi kum kita ini burung ni, kita no kejing ada baca pi, kita you, ya kebala aku men kada dibat. No problem from my side. No. Mbak kejing semua nang ni kapoi satu satu kisnong pemarkan kapalakta. Mereka kata kalau dan kowe kejing ko na tu senam arjap kakana na kawin ki school ko sa mola ka ting sama na sa shadow stage put muri kalau ora ka ting kalau ora ya ka jing aku bede ka ya sa mola ka ka ba ka sang mola ma fulun ni por kadang gede khamtam ni biomedical waste kaptim sang biomedical waste ka digo way kaban ta kham ban ni ki waste general waste ta kada na kaliang department ni biomedical waste ka napsim khiara mar kat ki tiar di bawah na ki stang pet di wanda ni dari macam kiak nong dan kono kebor ka disini ke tak ya khamtam de kiak mulai namar ke mulai kadai ke ba ngila ya Pdiang sia tu boros kata la Pdiang tu mentang de Pdiang ya kini tengi kuat ba sian bakat department kesia natasar menakan dia arjar kat hendai Beit tangan ai setiru ngila penuat ke cekar ini tu ipi ngarang ala simkia dan penuat ke cekar kadang tu ke cekar kabangin sekran nak elektrik de long meeting ya kabang lalet personally bikin nong sedang di belakang kulai ban ai ke cekar joki dan nak kalian department kita Islam isi sting kita hari ini ke cekar ada penyo kalau lalet video ke cekar lades tang public hearing hidang up kita ke cekar hari nak kata kalau benda covid bagawan no ni ingin sampai ke cekar ke beri waktu kesenang aku keluar dengan alat. Mana kalian department ke dipensim, kita keluar. Kata kali mengenai sim kia lang menghir banlet mi. Tapi Ani kejaka haki populasi nam mula benong, laban haki suppose nam nang nabrenga ta kadek klauba klausan. Kasilong laban tang populasi bajar ini bentar laban yom kani klauba klausan. Ke sarkar da kapor ka ubah kani kejaka ka biang ya ka ban ni ka landfill ban nyut. Dari kat mun ya gipor kadang ya kipo ngeli pada kalong ba kani kajaka ko bolong mata kani matan keledap ngajukan ningkat nak kalian juga komunis smart juga mulai aku beli kerpang nak kalian kalong ya nak kalian di minister banai assurance nak kalian minister banai sarkar sian on sa pun kerja no ya kani kajaka haki jaka babit babiang jong kasilong bagi marjan Jingkar part jonga ya ki pat mata ke jingkar part ke jonga ya ki nu kisnong hadin ban nak yang sarkar kada jiet la ban de haknu benta jong silong ne hamjinga ni silong ka joka kada jiet kalau cara joka sarkar kada jiet ban kanong landfill hak ta ka jaka ke jingkar part jonga ya ki tu di sinong ki thau ya ki tu sinong thau borok kalong subha kalong ban corporate ban ke sarkar dan nak kalian jong besar ada nak kalian makin nak kalian jong paiba harus kuat tim corporate ajing kanuan tiang kumju kembang kalong mentah tinggal ada kendaraan bahaya gini ada kinu mata kisnong di mana kalian serta kerajit kadang-kadang kanu kajing persya kaji membiang kalong nak beta kebun di bentak balang tinggal sob ong bah nak kalian joki nomor basim kalau orang ni kimsim lem ya kajing semau tung ya kajing jar kalau jongi paiba jong kemulahi barok kawai
nak minister mengenai ke dan mata arti jekana jiet masin persya masih hab orang nak liang jong minister kemudian kam mata kalau nak liang jong keseng semula mulai pelun ringkat bagi NGO serkan mengaruh agak sini betul hearing public hearing harus ke bentang akan ke bentang public hearing ihap ya ke mana lagi bani letlang bani bisiko lang nang benda yang tiga benda ke besar kalau mata ini orang men-shift mata ya kan men-shift level fix ya kan seperti tangga mata urban affairs department ini kena ada ke benda ke besar ke pisah lah dan ni ke benda ke besar iksinong jingga pak dengan iksinong sobha kalau Malaysia pada besar kalau jiat sobha ban siap berhenjut apa kerja ka jong ke balai apa dia bagi compost plan apa tadi boleh compost plan minister kularkan sudah no ke habai dia hamtam kini biomedical waste kini waste ke nak hospital jingga pak jong ayu sigo dokumen bong sigo lo sistem hidup kata-kata diberi municipal kita sistem ihaban saliu ya municipal ngai hu kamdan municipal menu kalau bentet ya diberi kalau kita bakat covid ihaban saliu itu bong minister ngai kota minister dong kamne ai nak kata staff jong municipal hapdeng jong ni covid hapdeng jong pandemik kidan mata kidan ki beri gol klat bayi masam Myntri staff municipal ke dalam dia sacrifice because minister de kamane nak mata ki staff hamtam ki field staff jaga municipal kamdan napi ngamtip siok ega bandia ke bolong mata tega jinggar pa nagalya juga haka bedai ba tega beo medical base hamtam sio da bakan ke inspect ha bakani hamtam le i mata ya ji sieng ji ma ong secretary of president dr samla mulai pelun namar ka air bi kami dang chi kelak mengketak surrounding kini diberi kelak pan sistem kini